A mi smo mislili u sve veći auto, da vidiš, nije moglo. Njega sam i planirao da idem s njim. Sezona, mami. Samo sam vidio. Ne znam, kako može bude pametan. Dobro da su dvoje, ja... I ovako nakon izađem sad. Ma jeste ti malo, opet kažem, znači... Isti ti djavo, ti čekaš na jaje. A? I jaje, da mu odkaže ti jedan led ovaj. Pa dobro, ali znaš kako, opet... Moraš da odkaže jedan led, dođeš kući, ti se već... Pazi, ti izgubiš maksimum, znači 5 sati, eto, izgubiš. Naprimjer, samo kreneš. Što tamo? Pola 6. Pa da, pa računaš ne da je 5 sati, 6 sati maksimum. Ti si kući u Jagodinu 2-3 sati. Pa toliko. 2-3, ti na primjer, ja kad krenemo u 6, ja u 9-10 uvijek sam u Jagodinu. Pazi, i 8 sati nije mnogo. A 22 sata već. Sad smo mi putovali s Novice i još jednom je bilo. Ali neće, ona mala granica ne smo htjeli nemala zato ja ne smo se blokirano skroz. Još dve granice koje imali pored mene. Drugi je došao. Nema bre, 2011, to je bilo sve pune putovi. Moj drug došao do Đale i vratio se. Došao, oni zatvorili granicu 7 sati, 25, 4 sati izgledalo, čekaj. Koje neće... Ti išao na Rumuniju? Ne živi posle. A? Ne živi do 10. Pa sad... Pošli za Matijsko vidjeli Boža Rotilicu u granici. Ko? Po Snežini deca. Na Snežu Jovana i Isus. Kad sam dobro razumeli. A na Hrvatskom Boga mi... Su još mladi. Mi smo znali... Kujac. Sve bratana. Radi se onda na Kelebiju s kamionom. Kažu, ne radi im sistem, u stvari. Na Hrvatsku sam najviše išao na Batrovci, oni tamo. I taman dođem u Srbiju da sipem gorivo i nema gotovo, ja pre hrvatsku granicu stanem. I najmjesto sipe dizel, on sipuje benzin. Promašio pištolj. Da ja nisam vidio. A, pivce. Pa ne znam da popijem. Ne mnogo. Ma mnogo kad bio samo ga vole. Malo je ovoj pivca, dizel. Ovo ti je da, ovo ti je ona 0, nema 0,25 koliko. Bez 5. Možeš ja, a? Pa ne smiješ, brate. Čivika. A, pitko, dobro pivce. Kili, 3, Imam Imam neki Portugal, i super,